bed wet vacan. You be any you a Kamaleng, yeah, Kamaleng. The one ke Kwaro Acholi, what did you menu to kita one day what you get. Kit mata Kwaro what you get. You all wang my buddy. Atamu well no waraga kideni a Kwaro if fallen any mana ye jamamia pano negile no yubi pano chigibeni an mabe ingo wano ni miro yo pe Acholi cultural festival kin mage wajo do bi chaka do no chaka ro do be no miti ma aduju peuke ubetie mana ye kare mawan ko binyutu kamaleng kidano weng me Uganda wi logo ni Acholi putie keri beri te o mawa kar mo karane eno wan fu tie ni nan kero wa miero kwere win wewa bini bil dek ma peri ma wan yogo we bene nge ni Acholi putie mana ye any again ma pere tap ma ke Kwaro Acholi mwakani miero timune me ke lo down ka che me ke lo wut ka ka wen wa ti ruori ma ke ai wot ike ma papa piera big ya bero wa bi I wa bi per yom to twal ka nan wa no ti ma papa ma a ike e gi no wen u be tie you man my very pete war memorial stadium you pe any don wa chwalo loke John dwe chela ngai ma wa choy wara ma pol la mata bot dul ma papa biachara NGO ki jumo kene mia che wi ko wati gan ni you pe any Olowe kero dano alip polata man bene ene ye nyuro kamaleng ni Acholi put mero don lo yen theme kit mamono goni theme unyo nyig lo ma pere ter yopi ene tieni celebrating and promoting Acholi heritage for socio-economic development. Yen lokani idirwa je me Kwaro wa miti bene ukel don logo ka iringeyo te Kwaro ni mabe eni ye choko chunyi bene meneno ni tiyu matek ino leni chi itimo je mapol do eluo marom mini akony waki dong lo Acholi be mabe mana ye nyiglo ma pere tap yupi eni wa luo dan mapol company ma pat dul pagamente jai ma pat ye to charwi ge nyo NGO ge nyo dul mendo me ma pat ni uberi yupi eni yen olo romo ke lo jemi ya Acholi bene yen bene romo ke lo lemi ya Acholi yen bene romo ke lo tiro ma Acholi romo la ko kwawi ti wa luo ge ko e beru tie enano I wa yom madani tini ene ye wa e biero ni yupi dong miero chake giliero ne wa wane o wen wa betie yupi eni Dog wa yero ni uberi Acholi yin. Yan Acholi yin. Ene ye hotel ma wiyeti ma didit olo ya Acholi. Ene ye man kama wan ti yin. Chaka wa John Karpa Uganda Hotel Corporation privatization binu gi bege age la odong la wil nyo la biachara ene dong kwani tiga ni piere tek mada I kwa wana Acholi yan
yan mana hotel ma chaki madit loy mu kan ni wen uno yang cho chuwa no ni lounge ubet kan yan no ngon me hotel diro me chako nyotiu ti me hotel o chaka ge kan man no bel ti ma charo te kwa hotel mu kan ti polata ikulu ka kan ento a chaki hotel madit en yo bel kan o chwa le wa boy bod lu diro your manager naturally in kedi be di pe kwet wa chawa andro unge ni wa fo di mata me ye ni wan be ta kan wa die yo man me te kwa no be kan uno wiati watamuni yo pi eni bero itum due ma para che andro wa penyo dan ma pol wa penyo jumo ma wa choi di wara chigo wa be uberi idie due ma para leo ene no poldano ti agonya poldano ti yueyu dan mo age wo chuli mati wo be no pol no bino ti don yo pi uberi o ni chaka ni aba pa we reo o keri ya para ngwen due ma pa we reo meno ene ya la no mo be tie yan jomo kana mo no waraga ko ni do ko waji pingo ke la ni no ro mi wa kare me yu pe ma be ke la ni no we ga i oro yu pe ni ya ta ro be la la yan chawa no ro ti ma no chien baraja mabini ene waro be dia be yu pe bene e Kampala mano be bero Uganda Media Center mageno ye ni baraja wan wano be kunu walogo ge lo cholo ngea walogo ge yo matigi nge lo me kuku tam ikunu ka gumbe olo wano minister mo bero macharo wala wara ge kunu wege wate bene tammi eni wate bene yopi ginatin walogo ka kan wate bene o wadi juma Kampala yan Kampala ene headquarter na Uganda ya bene kampo ni madon ti Kampala lo cholo ngaya bene ol ganka li ti Kampala eneno lo melo be ma wa mo polata ambassadors ki wen li ti Kampala ti wono ni mi be wa chi nyuri tammi eni di Kampala agiru lokani ya po un journalist mo lu wo me bieno ka winyulo ko ni bere wo mi wo kare me penyu pen mo matie me nyang o lo matut yopi eni tieni ni nyulo mo makwao ke kwa Acholi tika wodi ni so wa po un journalist mo bieno ka kan o timo be mada me bieno una ye winyu gi itu unano bi wangu we ma o chalwa uchwal maleng kemana na minister ame information na diro kona wa ke chwelo maleng chwelo lo ati dan do be dinge jumano gien gichung itamuni gien gichung ilo wona yaro we gen bene bu yele bu beri yope ba pege wono ni eni e miro beri kama Acholi cultural festival beri e magani piandok la light dok bene gwako dano kunu beri yo gwako joma we kelu jemigi makoni kikero kama leng biberi bene yori doni ye biberi bene yori we ko dano bene war around inano kira yo mapapa tie kiri kunu jema chara biberi pol jemi makoni olo me jolo yo joga bere berutie jema chama jema mala wen bi no me ba pe kunu watamuni mena ye yen makoni weho obi merege lo kana siro wa ge kan ana fo yu mate we kon da boltal bot chief guest of honor Matien rubang ye ni be kwedwa rod David Onan chana na rio
Roda one fui manda maybe I have a journalist and what we're going to chat Malone, what we kid mark Kwaro Acholi, Tiger, Kwaro, Carayela Mo, what you are made a tea,